Twaim and I welcome to this new sermon. Jalelo is Twisamba Mukiluba, for those who speak Kiluba, of course. Twisamba Mukiluba, we Suizia Jalelo ya kuyukashi Yesu infumo wetu, kuyukashi Yesu infumowe. Le Yesu infumowe. Donc tukaitana mu Luka isamba iloshino emwekabiyampu wako Luka isamba verse makumi ana ne isamba amba keni namba ebiya lelo kadi Yesu isamba ebiya lelo kadi ibika byo muntelelamba mfumwetu kadi nekulongako kyone na mpika ibika byo muntelelamba mfumwetu kadi kulonga byone na mpika nangamba Yesu pakunena binobi kituribona benefisi kamo nena muna mwanglemba turibona benefisi ya kuyuka Yesu wali wisambana mani miss ino momwe namba kadi posangele paisambana abandi bana babwanga abandi ba disciple amba ibika byo mungita mfumwetu meke mulonga ko byo nena muna mfumu yewa udina total ownership, donc umu appartenir complètement ne shiwane na kintu ufwane ne kwikilonga. Donc yimfumu wo Yesu imfumu wetu ikunamba Yesu tulonga bino binena Yesu shiku bilonga po Yesu kemfumu wetu. So shiwaita bija Yesu longa bya kusakwila kulonga shiku ibilonga po wenda contre kane mo ine yayo ou bien yayo titre valeur yo ita Yesu amba infumo le Yesu infumo bebine tu shi infumo shi infumo etu tupani kulonga bya nena Yesu kaetu sakwila mu Luke 6:46 amba mwanda katumuita mfumo etu meketu longa po bya etu sakwila. Donc ye verse ye intuma dalelo kuisamba nenu kuitamba nenu ni kuisamba ne amwa mwine ki musakwila buka abantu banonda me sakwila ni amwa mwine mwane no verse itunena batu bonso en tant que chrétien en tant que bakidishitu ibika byo ile tulonda bya etu sakwila watu kumwita mfumu wetu ye une essence une raison ya batu kwikala bana baleza ba chrétien ye yayo kumukonsidere Yesu mfumu wetu ketutale bene Loma 10 verse kitema kene namba amba shi unene nene ino version bien intéressante amba shi unene nene kukyakanwa kyobe amba Yesu infumu no verse nanga bonso banondele sera bingi ne kui kote a maintes reprises shi unene nene kukyakanwa amba Yesu infumu ne kumushima ne kumwitabija umutima wobe amba ayeleza wamusangula kulufu nabya nekupanda ukapandanga nabya nekupanda wapande une fois waitabija Yesu amba Yesu infumu wobe ne wayuka mudishima dio amba leza wamusangwile Yesu kutamba kulufu nene pa kodi mutule mupya kodi chrétien. Donc muyoyi version ya kwitabisha Yesu tune namba Yesu infumu
twanenana byanakanwa ketu twakonfese yewe version kuri namba kunena ne namba amba shi unene nene nadi nsoma combien manene adi ana shi unene nene. Je pense que il y a confession donc Bible mu français ne namba if she will confess et donc mu anglais if you confess the name of Jesus, if you confess that Jesus Christ is your Lord, amba shi unene nene kyakanwa kyowe amba Yesu infumwa. Donc iyo twisambada lelo Yesu infumwami shi waitabija amba Yesu infumwowe ikuni namba ulonda ibinena Yesu utisakuile bintu bingi mu mukanda wandi batu kulonga me ketulonga byoko toujours twilimite kuteleka bituku ne twayimara popa twibiyukile ibine ke twibisela avec légèreté. Vraiment mission yami yo nangana kampata en tant que chrétien depuis one kwami kama en tant que chrétien ikuni namba tulinama connaissance a onso ke tui appliquer po tufwaniniwe kutamba muyayo position ya kuteleka bituku ne kwenda kwanza ku appliquer tutaleke mu position akune namba twibiyukile me leka nyende ku mwane tutele akanombelele awa mwini kulombelako lesaka Yesu kani namba nemupe bantu bonse autorité ya kumarcher sur le serpent ya kupanga bibanda ya kulonga bintu byonso autorité yayo iri mwabewa neyamiwa. Donc une fois waitabija Yesu kodina yayo pouvoir ya kulonga yayo. Of course if you waitabija Yesu ufwani kutama mu bintu bya leza ufwani kusoma mukanda wa leza ne kutamamo omwanda poko ukina moyo wa kulonga bintu bikusakwile Yesu amba ukalonga chi Yesu infumwowe ufwane kulonga byakusakwila kulonga ikuni namba soma mukanda wobe mwibi interiorize ikala na relation miyampe na Yesu ikala na relation nandi ingile relation yobe na Yesu eleza wo omwanda ukinyema ukikimba kaba leka nyende kwa telle personne leka nyende yewe ulombelanga yewe bandisha abantu ikololo kinena kwamba kwenda ku bantu bandisha abantu balombela abantu kinena kwamba ibibi me keku stope kwa abewa kulombela babela ni kulombela wa mwine kulonga bintu kabilo nebi bilonga abantu bakwa kuyukilepo awa mwine kuyukilepo udiani kuyukilepo ikikapyo ikofatile bakuitabija Yesu waitabija Yesu kodi muntu mupya kodi muntu wema ungi kodi Yesu mwine pakuyuka kodi Yesu mwine ufani kuyuka Yesu yani ufani kuyuka leza yani leka mfunde leza yani leza wetu imuyampe nyimina kakulira ma yeza wetu muyampe leza wetu shuwa muyuka wikala na pe wikala na pe na tranquillité move mundishe majo. Donc ibiyampe kuyuka shi Yesu infumwami Yesu infumwobe Yesu infumwetu tufwani ne kulonga byetu sakwilo omwanda Yesu namba mungita mfumwetu ke mulonga po mwanda kake mulonga po byonena mana kake mulonga po byonena kati sakwilamba bami bana bami koko kanina muyana ga iyo wana omwanda miyampe 10:27 namba bami bana bami koko bateleka byonena neba yukile banonda ikunamba tuteleka byanena tete kumulonda ikulonga byanene wanena na mino leka tulonge byo. C'est vrai que bileta intimité bileta ka moyo shiku bilonga ngapo shiku fundilepo ne kulombela ne kuikala relation relation yo na leza dina importance impact. Vuga toujours mbatu bako abo tu confondre entre kuingidila leza ne kuikala na relation na leza. Kenvuluka yayo histoire yo muyukile biyampe ya Martha ne Marie bo batambule Yesu shikete munjibo yabo Maria ushikete nandi Yesu uteleka binenda Yesu
ulonda byo biyambe uteleka mata ukambakana kuteka kumona kupresente bintu kwa Yesu bintu ya Yesu kulya Yesu kanena mata ulonga bintu bingi uli okipe na bintu bingi me Maria wachakula bintu biyambi kutuhu ukamuselanga bintu bya chakula. Donc en autre terme kukipitija saa yove yonso mwanda wa Yesu kanene kwamba binena byali bilonga Martha byali bibi wanamba ulonga bintu bingi mpata udi okipena bintu bingi udi kiyampe mpata yeki chakule Maria kushikata ku Yesu kumuteleka iyi relation yove na Yesu idinamanya relation yobe na mfumu obe idinamanya iyi relation ya mfumu obe udi a distance ukimbaka ku bantu bakwabo mwana kusakwile mfumu obe udinamanya ou bien yawa mwine usela Bible usomayo ulombela relation yobe na Yesu idinamanya. Donc Yesu mfumu obe Yesu umuyuke ne uaplike bya kusakwila autrement ukusakwila bintu kuri capable ku appliquer nini kudipo udikulampe nandi en d'autres termes Yesu ukausakwila kama mwanena mu Luke 6:46 amba ungita mfumu wetu kulonga mwanda kakulonga po byonena. Donc en d'autres termes tufwane kulonda yayo inama shi po tuitabije Yesu selon Ben Loma ndiko mi verset kitema apo twaitabisha Yesu kunamba Yesu mfumu wetu ketu aplike byanena ketu londa byanena pawa kulonda byanena ufwane kwibiyuka shikwibiyukilepo igele difficile kulonda byanena omwanda il est important pour en tant que chrétien kusoma Bible yobe kuteleka banena bien sûr que bibi po kuteleka ba prêcher balonga bibine mais relation yobe na Yesu obe idina importance kupita byonso idina mani umuyukile vraiment ye itamfumu wetu umuyukile à travers bantu ni namba bantu bali namba imfumu wetu nashi mfumu aminami mais kuyukile kudipuna relation personnelle nani yadina importance pat yuka Yesu mfumu obe donc Yesu ufwani non seulement kumwita mwana inama mwanda ka umpita mfumu wetu kulonga po bio nena shi tuende bicheri kudi version nasa kusoma kadiko abu mu bene lomba diko abu kapa moko nka version ko ni sangaja mukilwa kuna mwanda shi unene patokelela na kya kanwa kyobe shi unene patokelela na kya kanwa kyobe amba Yesu mfumwami nekulomba bitabijo mumuchima wobe ambaleza wa musangwile mubafwe nabya ukapandanga vision yetu nina mwanda shi unene patokelela na kya kanwa kyobe amba Yesu mfumwami unena kya kanwa kyobe amba Yesu mfumwami yo ya version imi kwa yoto tasuma kuna amba shi unene nene if you confess if you nene confession kuna confesser ne ou croire mu yo nena amba Yesu mfumu est-ce que ou croire amba Yesu mfumu udi pray kulonda bya kusakwile kulonga ou bien ubiteleka bya imanaka kumatu ibituku kwa nanki shi ulonga na bya upitisha sabi tupu shi tulonde twende mu Yakoba suile mpata Yakoba chapitre 1 verset 22 tombukila tumu 22 verset yonsa kampate itsakulamba inoko ikala ile kitu pa 21 ukane namba omwanda nanshi fundwilayi kulampe
busala bonso ne bubi bonso kadi itabijayi na butukanye kukunwa kwa kinenwa kiwanya kwimupandisha. So kukunwa kwa kinenwa kiwanya kwimupandisha amba kadi itabija nabutukanye kukunwa kwa kinenwa kiwanya kwimupandisha. Version mu anglais kunamba kikunwa kiwanya kupandisha dishima dyobe. Ilina importance mpane yunene tulaboba mwana mu anglais namba iwanya kupandisha dishima dyobe. Donc mukanda waleza diwu dyaleza diwanya kupandisha mushima wobe, diwanya kupandisha mushima wobe. Shi ulonda miyambe ne umetre mu pratique iwanya kupandisha dishima dyobe. Donc kudi version kudi dishima kudi esprit yetu idi munda idikana mipande mwanda twahitabija Yesu kudi mushima wobe ukikanda mwanda kuyuka bika bya kulonga. Takeleza mwine kanena mu nanga Hosea ina verset 6 amba bantu bami bafwa mwanda wa kubulwa kuyuka. Nanga tujamba muntu mukaguri namba leza wetu mwanda kaunena bantu bafwa bankuwa kuyuka bankuwa kubulwa kuyuka wiba yukije wiba tulepo leza wetu ketufike ku bintu umutwe mwetu amba twela witupa liberté ya kuchakula kandi namba chakula entre lufu ne wumi ukupa liberté ya kuchakula mwanda udi créer udi fere kuna wimulongwe mufungwe udi créer mu forme ya leza una liberté. Leza wetu kusukuma satana kusukuma leza wetu imuyamba ukuswile muyonto yolonga usaka uyuke umwanda encourager toujours soma mukanda wobe soma bible yo Yakoba kandi namba kadi itabijayi nabutukanye kukunwa kwa kinenwa kiwanya kwimupandisha. Munamba kudi mukiluba kudi ka particle kamanke soma mu anglais amba you save your soul. If waitabija yayo plant seed ili plante ya diwi dyaleza ikupandisha mushima ho. Idina importance kuyuka. Nene paka ilonde la muvende bano inoko ikalayi bakulonga kinenwa yebi nena Yesu amwanda kamungita mfumu etu kemulonga po binenwa byami kemulonga po byonene nekulonga ko kemulonga buyononga nekulonga byonena mpika kemulonga buyonena mwanda ka. Donc umwita Yesu mfumobe mekulonga po byanena Yesu reconnaître amba uteleka wenda kukipwilo nekelene watamina mukipwilo ulonga byonso mekutupu kulonga byanena. Yakoba wendelela tika tumusoma kufuwa kumfulo inoko ikalayi bakulonga kinenwa kebakutejapo bitupu kebakutelekapo bitupu kutejapo bitupu kebakutelekapo bitupu uteleka mukanda walezo yukuyamba abantu bange basile kuteleka uteleka poko unteleka pongisamba pano mais unenamba mwiongola banwe bene na milangwe ya buvela mwiongola banwe bene na milangwe ya buvela yonso ile ayo ka parti ka phrase mwiongola banwe bene na milangwe ya buvela. Shikulonga po binena Yesu shikulonga po binena diwi dyaleza shikubitulapo mu pratique wiwongola abo amwine
na milango ya bubeka. You deceiving yourself bangle banene. Shikulonga po binena leza. Shikunona po binena Yesu. We ongola awa mwine. Uko joina mba ami wana ateleka moyo. Ami wanke, ami wa ibikomo, ami wa bini ki atamine mwili ya leza biyampe kilonga po. Kutupu wamba leza wina mba uli waika bija Yesu kodina pouvoir ya kubilonga. Ketu di vantu bafwani kulonga byanene kwibilonga. Donc parwa kwibilonga biyampe avec aisance na comprendre ufwani ne kutama mu bintu bya leza. Relation yobe na Yesu dina mani. Ye dika relation Paul, apôtre Paul alinda pona kidi bébé na agir na panona atama kindi agir différemment. Pour bébé ipo tambula Yesu kukiri wabutura mupya kuri mwana leza soma mukanda wa leza ikana relation na Yesu communica nandi samba nandi ye yofane kulonga pene kwa kukemba napo kukakimbe kabantu wako balonge shibika ikaji kitu wake wonso ke kaji boka ka pasteur ka shi muntu kale mutangile shi yani yo yukile mpata ikaji kowe neamiwa abe waneamiwa batu wonso tufanye kwilonga. Donc soma mukanda wowe soma mukanda wa leza ikana na relation na Yesu ikalonga wa madia ushikete pembeni ya Yesu muteleka yofane kulonga uri mushambre wa prendre Yesu tinamani Yesu no isamba na Yesu changer usakwisamba nove sayonso minamba mu 10:27 ba mikoko yami inteleka neyukile inonda. Donc ye yayo ye tufani tuyukamba tuikale tupule mu pratique leka tuendelee kumeso nyina miko verset toujours mianda Yesu infumu wetu mu Mateo isamba ibidi verset 20 ne kamo keni namba ke wonsololopo bantu bakuntelamba mfumwami ke wonsololopo yayo Yesu nena ke wonsololopo bantu bakuntelamba mfumwami bakatwele umbulopwe bwa mulu ke wonsololopo Yesu dit very clear ke wonsololopo bakuntela mfumwami bakatwela umbulopwe bwa mulu amba poso enka wakulonga kiswa muchima wa tata udi mulu poso enka wakulonga kiswa muchima wa tata udi mulu shi ulonga kiswa muchima wa tata udi mulu shi ulonga kiswa leza wetu shi ulonga kiswa muchima wandi penepa utwela mulopwe wa mulu mulopo wa mulu batu wako watunanga mulopo wa mulu ikwenda mulu ketushiketi mulu mwaleza mu heaven ou quelque chose comme ça mulopo wa mulu i système ya opération ya leza pawa kutwela mu yayo système ya opération ya kulonga bintu ifwanwine non seulement uteleka batu bakretema tuteleka mpata mitwai manaka po kuvaincre satana nchikulonga bya yonso ikwikala mu pratique ya bintu leza byaitulomba ara autrement ukemanaka pa kuteleka uteleka Yesu namba mwanda ka mwimeni muteleka bitubuke mulonga po byonena mwanda ka ungita mfumu wetu kulonga po byonena ikulonga na jokola kati kulonga sa kuisamba mukilu kupreshika mukilu wa mpe periode mikwa kuisamba myanda kulonga mwanda kulonga ba predicateur bange batuno kuna mko kilonga kintu wamupandulwe kala shikata tu ko kilonga bitu oui tushikata tulonga bineneleza Yesu kunena autrement que tulonga pour que tu dis respecter pour bien tout ça pour les kulonga que tu dis babu tulwe bapia mwandu wa kulonga bya itulonga kulonga kudule pour pia ko shikete na mino kulonga pour kintu aya yone byukile kala aya bilonga pour les walonga kala yonso batu ke ku relaxer tu we urelaxe mu Yesu we mu byanene kulonga donc ufwanene kulonga umuteleka kulonga byanene soma mukanda wa lezi
yuka byanendeleza. Sasa kahita sokuila amba ena kama iko version iko inamba ke muntu po ense wakunena amba itusoma Mateo isamba ibiri verse 21 amba ke muntu po ense wakunena amba wakunena ami amba mfumwami ukatwela mu bulokwe bwa mundu ke muntu po yense mwana bwo bantu makwawo beta mfumwami ke balonga po yanena wamwita bitupu kwawo mfumwetu idije nalyo wamupele Lord Seigneur meke balonga po byanena amba babo bantu beta bitupu ke bakatwela po mu buloko bwa leza ke bakatwela po mu system ya operation ya leza abo bakutwelamo kulonga binena leza amba ukatwela mu buloko bwa mundu posonka yewa ulonga kiswa muchima kya tata uli mundu kwa muntu kanamba Steve ikika kiswa muchima kya tata uli mundu ikika unyamba wikiakwikiko mama kiukile kukiswa muchima kya tata udi mundu kinena leza Yesu yanese asa kwile kikiyukilepo kiswa muchima kya tata kidi mu Bible soma Bible ukayuka ikika kiswa muchima kya tata kinena Yesu ikika leza wetu kyaswile soma mukanda wa leza wikiyuka kudima information mangi leza usaka ulombelele babela leza uninamba shiku dina mino ulonga kyoki soma mukanda wa leza pulipa kisaka mushima wa leza ibatwe tu kwikala ba temwe bandi konsoko twenda ibatwe tu kuleta témoignage ibatwe tu kutula yanena mu Marc par exemple mu Marco chapitre 16 ma verset par exemple 18 unena bashi watula kuboko kobe amba walombela babela utula kuboko ende après we balombela wanena ubela wapanda yayo idi kobe no abewa mu Kristo ukosho walombela ubela wapanda sela bintu byonse busakwile Yesu wibitule mu pratique kokika uteleka bitufu wamuna tombe bidika mushi namanyi Bible isamba kobe arwa mu Kristo isamba ku esprit yobe totalement en connaissance na yawe tune mushima obe wenda prendre wenda ujihabitue na ma réalité mwana mbikala moto di mwingi nongitu kudi toujours ma réalité extérieure o etu pousser kwikala na moyo kwikala na yene byabyo bintu byonse bingirwa bya satana bitulonda mwanda kukambaganya idi important kuyuka yayo mwanda shikomone ika mukanda kwa Timote nalanga yi 2 Timothée, je pense 1, 7, apôtre Paul katsa kulamba leza ketuvelepo mushima esprit ya moyo me esprit ya kisansoni ya ukomo ya the self control. Donc il est important kuyuka yuka yeza wo tuela mudi leza soma penepa shi watule mu pratique shi walonda kisanso mushima ukaleza ye penepa utwela mu yandi royaume yanena itwela mu kutwela mu bulokwe bwa mundu ibuloko bwa mundu yayo system leka tusome sasa shi ulonga na bya shi ulonda binena leza wetu shi umeti ya en pratique za kusoma ukidi mpata hadi swile kwanza kuimana 30 minutes kwa widi suffisant
mwando wa vatu ekulonda sujet tuimo apres mu extendre mutuna mu relationaleza waenda wasoma biblia wafunda plus ende leza ukomunike ndo kama komunika nami witufundisha vatu bonso eke tutama mudi andidiwe Luka isamba kutamba verse makumi abiri ne isamba kufikira ne kutamba verse makumi anane isamba kufikira ne makumi anane